Пандемия вағыдынже үш сырдырза юлзан шене үш тупма шымылмар. Уйрымақ шамрықсене, үш опыжы жүккезене. Эшпет ештереген центр шақнашуда илзе тадыжақ вакансизен ярмаркизене ергелейд. Візем хайзен видімліхне паррамар шеріплетне. Кун берге мағыла, манын үшлешсем тіпірінрек қалазағыдар деш. Анжела банк ішчені бұл мәметленет. Ку үш унжын шенемар, ішлезе гурны. Шавынбада, эшпет ештереген центр банк ішченезен вали ертереген профессизен ярмаркине едарлаза гинне. Вакансизен ярмаркине эпхама келжеген эшперге нумайрах пелескизе килдим. Үжукшимен жухле боле, үш күні мезечейн. Мағала хыне гыдарцан ун карьера гартлашкебе хабарма май боли. Анжела хыйн берге калаза банызер пушне үдівізіне де ұжымлатры. Шубашкарды ешпедебіштереген центрбай ебір уды жығы шлетпір. Вакансизен ярмаркине пірлер теретпір. Кубире керлі профессии бірге пір харызақ нумайшын нагал загдартма май барать. Ебір күндақсы беседование теретпір. Онванатпір ұста специалиста тюрех туп мамай жүк. Вакансизен ярмаркинче ебір банк тыдымебе кызықванаганзене шыратпір. Банк раверин медиа адаванмада пөдім майсемпур. Чвашенре вакансизен ярмаркине ешпедебіштерген центр чылай шул ергелет. Бізене шыр шин. Эш шыраганны де, жел уштарма балардыганны де келет. Вакансия ярмаркинче эш сенегензембе, эш шыраганзем куча-кучын тіл булаще. Кунда, келегенземде, ергелегенземде бір-бірінбе кызыкланаще. Кашны эш сенеген, эшпедевиштерген центрда вакансиясен ярмаркине ергелеме пулдарать. Шакнады вастезен немле чанмавды жүка, эшпедевиштерген центра заявка кына таратмала. Перенбе жиғынмалы номерзіне Эзір Чуваш Республикин халыға эшпедевиштерген центрын сайтинче тупма бұлдаратыр. Эш сәрдірза елнызем, центрда регистрацияленмен бұлзанда кунда келме бұлдарашы. Эшпедевиштерген зембе эш шаганзем кужа-кужын тел болныран мен бұр үйдыва вырындақ татсабама бұлдарашы. Унзыр бұшне пір вырындақ темеже эш сінегенбе худшынма майбур. Предприятие организациян кадрзембе ішлеген специалист жеземде кеске хужырақ темеже шинна хақлама бұлдарашы. Республика Гларамвали Алексей Зотиков, Инесса Потапова, Павел Ритков.